N'amakuru ababaje kandi ateye agahinda harimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega ibintu bibereye mu karere ka Karongi n'ukuri kw'Imana birababaje ibibereye muri kano karere. Naho rero kuri ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwataye muri yombi abaturage batanu bakekwaho kugira uruhare mu cyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 kuzimanganya ibimenyetso. RIB kandi yatangaje ko aba baturage bose bafunzwe kuva tariki ya 5 Nyakanga 2025. Ibi bikaba byarabereye mu karere ka Karongi, umurenge wa Gitesi, akagari ka Munanira, mu mudugudu wa Gahigiro. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ibyaha bakurikiranweho byakozwe mu minsi igiye itandukanye. Ati bariya bose bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso. Hari ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 mu gihe abandi bakurikiranweho icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso aho yamusambanyije tariki ya 1 Nyakanga 2025, mu gihe abandi bo bakoze icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso tariki ya 2 Nyakanga 2025, ubwo bumvikanaga na se w'umwana ko bamuha amafaranga 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bazibanganye ibimenyetso. Arabyemera. Noneho nyuma ise amaze kubyemera umwana baje kuba bamukarabya uwo mwana bari bahohoteye. RIB kandi ributsa abaturarwanda ko itazihanganira uwakora icyaha nk'icyo cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso. Inakangurira kandi abantu bose bakomeza kwirinda guhohotera abana kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi ko ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera kuko gisigaye ari n'icyaha kidasaza. Bafashwe kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bwishyura mu gihe dosiye yakozwe ikaba isigaje koherezwa ubushinjacyaha. Gusambanya umwana n'icyaha giteganwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 052/2023 ryo kuwa 4/12 z'ukwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 028/2019 ryo kuwa 19/09/2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha, aho igifungo kiva ku myaka 20 ariko ntikirenze imyaka 25. Ni mu gihe kandi icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso icyaha giteganwa n'ingingo ya 145 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30/2018 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo cyacyo kiva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Mbega ibintu bibabaje, mbega ibintu biteye agahinda byumvikanye hano mu karere ka Karongi. Murumva rero ko bano bagabo bose bakoze icyaha kibabaje kandi icyaha rwose bagomba guhanirwa kuko bakoze amarorerwa, bakoze amakosa. Murumva rero ko ibintu nk'ibi ngibi rwose bitaba ari byo. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu. Byinshi tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzagenda tubigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.